Mwana mathithi orobwerwa ni Maureen Komela ngetwa Phineas imana na ndeto chawero da muikamberia da icho chiongo tukambirini ati makanika bangari taunine ya mutindo ibabudhitie maandamano komeneria wagagya burani ndibwingite munomiru bariga antu barabenda gya scrap ibakwedira bachumbura na njira ya gutuma makomando kanana barabakara mitaene kenda kuintovyo na kubenderia ta scrap na ndi bakure dirikari county ya Miru kwingana ba mitaene kenda batigira nende wamba bokwedira kinyamuthia bonekyo twandeto muthuri muri okika twambirie chio muthuri na arua makanika ndene kaunti ya Miru ibethe bakithia maandamano jathiri nekenda kunyiria mabisa bokaria na mathigare kaunti ya Miru kuona kwinokaria bagitata bakiwa gita karaja interview bithe bekiwa na bikendo jet skrebu itukoromba national government na county government iongera security nonto ara tukinyete batu tuinyirekete muno nonto bwa wamba bura bukwenderea ngaraji twetiga ngare utuko rokere tukeja ne kori gita ne kori wind screen ne kori crown wiro ete na habu na into bibionde bia thinga to bireta kwendo kwa skrebu ngaraji ya kwa miringe kebuo na gintu kira tukoromba security no tusokora cionde igutu nyangeria ngare chuma chieiwa chikabaka gitanga waya beja bakaia chuma na ndeto twakaraja abatu totena thirikari nya tuyo tukaria na hii makamando wanatuiba. Hata mimi nilibio gearbox 6 na ndio niko na hasira, ndio inakuja hapa na inakasirika vibaya sana. Sisi tunataka wachukuliwe hatua kali sana, kwa sababu tutaki kuchukua sheria mikononi yetu. Kulingana vile mimi kwanza mimi nakasirikanika nikiwa mzee hapa, nikiwa makanika mkuu, nasikia vibaya sana. Bagire dikare kaunti ya Miru batigiri bakomenyana na baba kuranda na mitaene kana ja commandos nonto ni babo tumna kuya chumba ichengari na kwende scrap baba kuya nabo itoyeketi komenya ne ana baba twita ma commando na bange bongene twiromba county government nonto ina uwezo bwa kujukiana baba onde jukie baikie yes tukero batena kwa guikwa itothererwa tauni ojora tukumakiro barabara na tukona parking chigishughulikirwa ana bao ibamakwe ibategero ba first priority na twana toto chokorana tu tukona twandiro na tu twabora biashara no tukanya babo chwabia kura sababu touga tobaore kana tobadithirie manto ama wataumia. By the way sisi mechanic ni watu wazuri, tutejetere anto kintu kithoku tujete gutethwa tutethwa na security no security ne urete ke mechanic na mechanic bata andamana kaire inaru antu kwembere lakini tutekwana kuthukia town tukira makanika ya thoka ya town so tutethio na amna bubu bakena nyomba ikugura chuma inkuru chito chikitegera muno nonto bamwe nibo kutha bagitetheria wamba bubu kona ndi tukuromba anto baskirebu ibategera into bire bakugura na baraba obenderia utiomba kwenderwa chuburia na imuntu kuone nyarubungoro atena ruwa nyomba. Mimi vibaya zaidi kwa sababu mimi nilinunua choko nikanunua gearbox ya mtu ya customer, nenda sikia vibaya sana na sitaendelea kuongea, mkanika mwingine aongee. Kintu kira tukuromba ni antu baskire baraba kugura chuma ciangari babu eri kwethera baechagua gachumera bakugura na baimenya ichuma ile kwa hizi vitu wanapeleka kwa skrebu, na ukienda kwa skrebu inafichwa, huwezi kujua nani anausio. Ndio tuko na hasira hapa. Kwanza mimi nakasirika mbaya sana. werugorota neta ogeka ande goro chokora kweja thukieta thima na leta kathima chiringi wegana chiringi 50 kintu kiro kiria mweno ka muri ana chiringi 6,000 ngiri 10 ingiripotera World TV Bitamuthuri Muriuki.